Inkosi mayikuhlukanisa ayikuhlukanisi kanti ayizokuhlanganisa. Indlela ibuzwa kwabaphambili ayibuzwa kwababuya khona, ngoba lo buya khona kusho ukuthi akafikanga la kumele aye khona, ufailile. Kodwa ibuzwa kulaba abasekhona abangaphambili. UNkulunkulu uzohamba nathi ngoba yena usilinde ngaphambili. Asikwazi ukubuza indlela kuba umuntu ophambana nendlela yethu esebuya khona sithi kunjani le ngaphambili. Sifuna ukuzwa ngohlelo khona. Thembani uNkulunkulu ngayo yonke impilo yenu. Thembani uNkulunkulu ngakho konke kwenu. Don't give up. Inkosi mayikhiphile, mntanami yakukhipha la inkosi, ungabuyeli la. Fela ngendlela, khala ugijima, asibuyele emuva. Sithi zehla sibe siyaphambili, asibuyele emuva. Sikhala siyaphambili. Noma ningashisa kube u34 ilanga, lisishisa ngendlela. Asihlali phansi la siyakhona. Sine appointment with our future.